o concerto de familias, eu non sei vos, pero eu estou totalmente emocionada, encantaronme todos. E agora ven o que o programa, a sorpresa da AMPA. E a sorpresa da AMPA significa que todos vos vades a sumarvos á canción que vamos a interpretar e non vos preocupedes que a sabedes. E ademais vades a ter a letra proxectada, ou sexa que ala, todos a cantar.